Brolis Semiconductors is a photonics technology company. We develop specialty photonic components and photonic systems. De belangrijkste toepassing zit in telecom, datacomsector. Maar de laatste tijd zijn we ook serieus naar sensoren aan het kijken. Ik ben Andreas de Grote. Ik heb gedoctoreerd in de Photonics Research Group. Ik werk nu bij Brolis Gent. I'm Augustinas Visberas. I'm from Brolis Semiconductors. I'm a co-founder of the company and responsible for the chip technology there. De directe aanleiding dat Brolis beslist heeft om in Gent op te richten is de Photonics Research Group van de Universiteit Gent. Dat is een groep die heel veel aanzien geniet wereldwijd. En dus daar is echt een grote talentpool. En die talentpool zit eigenlijk een beetje te wachten op bedrijven die pool benutten. En Brolis is daar nu één van. En ik denk dat dat een grote troef is van Gent. In Leuven hebben we een soortgelijke groep rond IMEC. Dus ik denk dat Vlaanderen daar heel sterk in is. When we first came to an idea that maybe we should think about setting up an office here in Ghent, we really had a very personalized attitude towards us and a really relationship that they helped us explaining all the tax environment and so on. There's definitely a lot that Flanders can offer in terms of talent in certain specific fields where Flanders excels. It's definitely an advantage that you can take off actually by setting up here and getting access to that talent. Het is heel goed dat we een ecosysteem krijgen waar dat wij onze know-how ook echt in het veld kunnen toepassen. Innovative firms find everything they need in Flanders, which is home to Europe's most robust environment for industry-academic collaboration. Fueling the development of new partnerships and products are the region's generous support measures for R&D and the presence of 4 world-renowned strategic research centers. Companies setting foot in Flanders can also benefit from paying 0 social security contributions for their first employee, as well as comprehensive governmental support. Sveiki, norėčiau visus pakviesti į Flandrijos regioną ir apsvarstyti galimybę įkurti savo verslą čia, todėl kad šis regionas yra kažkuo panašus į Lietuvą, nes tai yra maža šalis, kultūriškai labai panaši į Lietuvą, čia jūs jaustės kaip namuose. Tuo pačiu čia turėsite prieigą tiek prie visų didžiausių geografinių rinkų ir pačių geriausių talentų aukštųjų technologijų srityje. Rekomenduoju. Flanders is fertile ground for groundbreaking innovation. Get in touch with experts at Flanders Investment and Trade for all the details.